Hoi anora e te iwi hei whakapuaki mai I ona whakaaro e pāna ki ngā take nui o te wā, kei tōku taha a Kelvin Davis, māngai Māori o te rōpū reipa. Tēnā koe, Kelvin. Kia ora, Scotty. Kei te tautoko tō rōpū reipa I te pūrongo e pāna ki te 1080, hea hai? Hai, e rangiru ana hau ki tēnei kaupapa I te mea rongo ana hau I ngā āwangawanga o te iwi Māori e pāna ki tēnei taoke. Engari I whakaronga ai o mā te tangata ki te pūrongo ngā kai pūtai ao, ngā tohunga o te ao pūtai ao mo tēnei mea. Nā rere e whai ana rātu I ngā rangahau. Toko maha ngā Māori e pukuriri ana I te ahua o tēnei pūrongo me ngā kōrero o roto. Pukuriri ana hoki rātou ki te kāwanatanga me tō rātou hia kia ruirui tonu I tēnei taoke ki ngā ngahere o Aotearoa pe he o whakaaro. He wā anō tēnei horekau te kāwanatanga e whakarongo ana ki te iwi Māori me o tātou āwangawanga e pāna ki tēnei kaupapa, pēra I wetahi kaupapa atu ko e turi ana ngā taringa o te kāwanatanga ki ngā āwangawanga me ngā mānukanuka o te iwi Māori. Ko te iwi o roto o te tai tokerau, he iwi haere ngahere, ka hoke ake rānei, ka toko ake rānei, ka ara ake rānei tēnei kaupapa ki te ngau I a koe I roto I te kōwhiringa pōti motu hake I te tai tokerau? Ai, te rape e tika ana tēnā tāku hapu o Ngāti Manu, horekau hau I te tino mōhi o rātou whakaaro mo tēnei, ko haere mai ngā āpiha o DOC, ki te kōrero kia mātou e hia ke ngā tau I mua ki te hawhi o te hapu ki hai I whakaiki a tēneiri, te hawhi anō I whakaiki te rurui e te tēneiti nā reira e rangiru ana hau mo tēnei kaupapa. Kaupapa tino ua. Kei te pehenga mahi kimi pōti te tai tokerau I tēnei wā? E haerere ana hau I ngā huarahi o te tai tokerau I nahi a hau I roto I kawakawa moerua, I neka atu hau ki Pawarenga, I kei kōrero ki tētahi o ngā kuia I reira, mō tētahi take e pāna ki tōna whenua, e pātotongi ana I ngā kuaha, e puta haere ana I ngā tēnā putu o te tai tokerau. Toko maho rātou e ki ana, ka pōti rātou ki a koe? Oha! Te katoa. E ho peho whakaaro e pāna ki te mahi a ngā kaitautoko I a hone harawira. Hei tā Solomon Tipene o te rōpū toranga pū Māori he tino kino rawa atu pe he o whakaaro. Horekaua hau e hihana kia uruati ki roto I ngā rarurari o Wainganui te Pāti Māori me te Pāti Mana. Kei a rātu tēnā engari, me utonu tātu ki te mana o tētahi, horekau e takahia, horekau tika ana ma tātou kia takahia I a tātou anō. Me o whakaaro e pāna ki tērā matamata huanga o tērā whanaunga o David Rankin me tana wero I te kiingi Māori? E pērā anō hoki, horekau, e pai ana mana hei whai ona ake whakaaro engari, horekau tika ana kia takahia tētahi atu. Horekau he raruraru kia hau mena tūheitia, e mōhiotia whānuitia ana hei kingi Māori, engari e whakahe ana David Rankin, kei aia tēnā. Ki o whakaaro, kei te pupuhi noa ki a David Rankin I tāna pū tātara ki a rāngona tōna reo? He tangata pērā ia? Kei aia ona ake tikanga. Ko te mea nui ki tāku whakaaro me aroha tētahi ki tētahi, horekau he paku hua mo tātou kia whawhai I Wainganui a tātou wano. He nui ake ngā raruraru e pāngia nei a tātou te iwi Māori, horekau he hua ka whai te whawhai tētahi ki tētahi. He toru nui hunga rā e toi ana ki te kōwhiringa pōti I te tai tokerau I ai nei, he hanga mahi kei mui tō aroaro, tai atu ki tau ara. Hei ngā wiki e rua e toi, hei roto hau I te tonga, I te uru o Tāmaki. Hei reira e mahi ana, ngā mahi e haere ana ki ngā hui, tūtaki ana I ngā tāngata, pātotongi a ngā kuaha, takahi ana I ngā huarahi. Koena ngā mahi o te kaitōranga pū I tēnei tūmomo mahi, hei kite ngā tangata, hei ruru, hei hongi, hei kihi ngā pēpi. Me te haka mahia no tēnei mahi hei te mutu o te tau, nera? Te kōwhiringa pōti o te motu. Kia wana e mihi ana ki a koe, tēnā koe. Kia ora rā. Nā e te iwi ki te hia koutou ki te whai I ngā neke hanga me ngā mahi a ngā kai whakataitai matua I roto I te kōwhiringa pōti o te tai tokerau pēnei I a Kelvin nei. Hono mai ki tā mātou whārangi ipurangi kia kite I hoa I koutou I ngā kōrero o te wā mō rātou. Mea rātou kōrero anō hoki e pāna ki tēnā kaupapa.